Pamirsa Pengelimbakan Teknologi Informasi matutang Mangde Makesami ngawi gunayang teknologi rumasuk di sejeroning laksanayang promosi pariwisata. Dinas Pariwisata di Spar Badung Kaaptiang sida ngawi gunayang teknologi digital untuk ngedautin pariwisatawan. Ketua DPRD Badung Putu Parwata Maosang indik usaha pemasaran pariwisata ngangge teknologi rohe mangkin kantun Limbak. Promosi renggenah destinasi kabuatang pisan napi malih melarapan digital. Puni kemawinan pai ketandani nguduhang mangda ring kuentenan stiman genah kar destinasi wisata miwah pitulas desa wisata ring Badung presida kerak sebecik utaman nyane indik pangupaya ngedautin pengrah wisatawan domestik. Menjalaran pangupaya inucap Parwat Tengap Tiang destinasi desa wisata Presida memargi imbang ring Badung perekonomian talersido tumbuh becik. Pai ketandani nyokong dispar untuk ngelaksanayan promosi digitalisasi kewantu youtuber, blogger miwa sanilianan. Ring samian destinasi mangde kekaryanin YouTube nyani. Marketing digitalisasi puniki kekan tenang mau buat pisan ring panglimbakan destinasi. Lianan punike mangde ring pemungutan pajak nyane real time medasar saking kuentenan undang-undang. Parwata Bali Pos Kuningayang.